na yenya Uganda oman timi ansevin ema Algeria ebon ekamiensa wei kemsia enu atam tournament no anso etimi totwa ana metewo resource enso temao ewo twumadi ensu ene anapai na ene etwoso wotim say yes afiten teams attacking shape yepa na ene group D ye benye Congo womuni ayo maya ye fen Sudan ente peponi enti ene akosia pia eji akono se enyo po 2 pm na this particular camera enso temia chase na ene se po 5 ye benye Senegal womuni Nigeria enso te peponi Senegal against Nigeria. I am 5 p.m. I am PKM yepa and the next second way and so a pet to me out to ta a titan tournament way a kemsia and the to time at Tewasano and so tomorrow I will to my Swanya San Ketwa a tipper for young Kunme never take a mommy for to so na young Pompey Pommy Passa na young Kun I will to my son and one came and one game. Etimi toka na enwa Liverpool team no owo game against ayempo pokwa yef Atletico te pepao na enwa ompo 2 matches na 2 matches na aye tese one team eno omro boy Atletico pepao first game no Liverpool ehye ekanan ema tima ye fem pepao omonso temi bako enu aye first game enu a etimi etotwa ana meteor resource enso tema na second game no son Chelsea Liverpool esenso sha 3 goals ama Atletico pepao enso abetika 2 enti enu in all se utwe aye game aye 12 Liverpool against Atletico pepao emparo aye 7 goals to 3 and the Liverpool tima yef Atletico te pepao etinua we game and we Liverpool 4 point and so metewa sano and so dia tuta e tumade so afeyem kwanim na fanta kama me na buga Chelsea funaba yeah bogus na start yeah eti almost start training eti Chelsea na ta Facebook no so yes said from ayo FIFA club World Cup no on say omo ekwachi omo home e say so bia a report ama say yes energetic yes assemble sikroba asem ketwa eti omo na Facebook so Chelsea yes amamfo nyina team of the moment Chelsea eti nya seketu kwante bogus in town eti Southern Mfina was so no Joe Pedro and a crowd boy some boys will be attacking on Masa Quatawero Masa was attacking our one casano say yet to be takiwa the bit attacking pre bell assassin yes or you super yepa 80 just for about what you say yes and Joe camp yepa just say yes just anima and so me akoye a team yanko faba koto sumame na yanko sa fonso so na yempe person yankwemisa na pepenso team yakama na energy Yami Tuban, I 2026 on set your UEFA, I Champions League now, your Europa League, and your Conference League. Now, I think that be a games of final games now, and so I met me out to Tassin as a 10. Now, I UEFA, I Champions League now on the 30th of May, and a final. And pay to me out to ta. Now, I feel in Yami Tuba, I 2025, I 2026 now, I final game, I bet to time. Oh, Puskas Arena, oh, Budapest, et all, and it's a UEFA, a Champions League game final, and so everything to ta. I used to now, I was on Amia Tuman. Oh, and a game will also be to ta. Now, on the 20th, and pay Europa League final, and pay to time. I will take it. Our best sister stadium, our Istanbul, our the second and so to town on the 27th May. I am Conference League final. Yamiya to Manesia, Red Bull Arena, our RB Leipzig, almost demo, and the second one. And so a petty me to ta. And we official statuma. Yamiya to man. I am 2025. I am 2026. We for Champions League now. Sansua. I am just a Europolica and a Conference League final games now. And so petty me to ta. Stadium
era me to Facebook no so mo mu te radio me tinu enso timi tamao etinu wa shanson enso tamae na pepe enso timi kama etwe enso kakra from pare no pai ya mi ponta sa enso tamao etimpe yanka fatra kama me na ene Thomas Day party atrimo ente entema Thomas Day party from akuruma me na yenten kama na energy Buga, eboyeti, entema Thomas Day party. On se mi kanta say, and about 20 ma, you feel a ray. I was punched only ASANTE. Now, and there's also some for you. The moment a pale Sante, not to say young, not danger, we danger. Now, and the supporters will move to a petition. Yeah. And the Kuma team, I have felt I just a Tatko, and the Kuma I feel a ray. Na omni koma vra mpeni for se akona we no one sem na just say almost say we no so muka so mo chini e team na enye yi because almost say yes na almost say no to Thomas Tay party at Villarreal so no I can say asem ne happy papa 80 ns awko e chese o my friend e chese e spinner na Villarreal supporters almost say Thomas Day party omu hiano enti ene wie betrasia ye beti hu nkomo pe na yetimi akwai na bia so timi kama enti Thomas Day party ene tim na ye Villarreal je empanimfo sa kwatawe wo metima botem no na supporters tapi we no tesen wo ni criminal case afole for no wo se wo tomona na yadate enti ene dien omunya bote na cheso mo twese bebia so ebetim ayekama enso ho na enema enso trawe pe etwen Thomas Day party one samno and I'm did to da etimi from yeruto so na me mfa se na Bugatti for fisamno and so entoso na pepe so timi kama ana tenasa etimi no was say tenasa tia ma me mfa se na openia ye fe Bugatti and for fisamno and so entoso na awia ye ba na ye standard version and so atimi da bell na bia so atimi kama na Tuesday 2 p.m. na ya betrasin na date some more and so atimi na bell na enema and so atimi ay kama etibuga yes sir but as some profile am no need some dey say ba fie na fa no pai ya ba bedi official mun komo kakra segusu a utie opes sport station Liberty 92.7 fa ba na ya ba bedi komo kakra bela ntikakra kana fa dey sina fa morning show no asan so ba beto se ni komo kakra or the National Sports Authority General Director opinion team at the yaw ampofo krenche kra and yet is baba yara sports no and yara say KOTOKO team no ebetima bo CAF Confederation Cup games ni na no hona reporter ye second na pay say no kre opani dia to just KOTOKO for say my ready so we see kan baba radia ebe take brem pempre di edi say KOTOKO metima bo CAF Confederation Cup games no baba yara sport Ethiopia the di yaw ampo system those we can deal with the proper time as in regional minister the Western regional minister the work has started that KOTOKO is leading the way with NSC our grounds baba yara Kumasi antwas na fe yeni nkomo kakra unim say Kumasi Asante KOTOKO etima kwasane player from Guinea yani dia de Morfin Donzo omasane 3 good years na akwada we oye striker obobo buta enra na akwada we sign 3 years na unim sabra or sign the contract we no ena Sancho for bo prisa abrantie se wasan we dey say ya no ebon nkomo kakra ebusa se debenti pano decide say obesign e dia ma Kumasi Asante KOTOKO play on the team at the Morfin Donzo. C'est Donzo Morifin. Je suis venu au Ghana dans le compte de jeu pour le plus grand club historique du Ghana qui est ASANTE KOTOKO. Vraiment, je suis très content. We French rocker was say or Kumasi Asante KOTOKO team a history a great club. I don't know this is Oba Siaka ama KOTOKO na chi and a sensible Sasabani say and oya and so Siaka ama KOTOKO no say or the country say play the team at the Ebo Poba Kayaso Siaka o Guinea mine one afei Joseph Ablock and a player the team at the Muhammad Kamal plus me son of friend Takwada hanum their head there and Barbara now been a lot of trophies and play the team
Eden Edi Morfin Donzo Akonya onya ya obesign ma Kumasi Asante Kotoko no. Fait à peu près il y a de cela une année vraiment je parlais avec un ami un grand à moi qui s'appelle Amos Fripon depuis qu'il était en Guinée une fois qu'il a déménagé ici il a intégré vraiment dans le staff de l'ASANTE KOTOKO. On parlait souvent, il dit qu'il veut que je vienne jouer pour ce grand club qui s'appelle ASANTE KOTOKO. Donc c'est un grand club, c'est un club qui a beaucoup d'histoire. Donc na tesa wote grand club gesa ade ne kakaka club ne kakaka pa busafo no tire nam so ma no besi akan e ma Kotoko no pa busafo ma yetiefo esas kakaka no na chi na essence ne bon komo kakaka busanse na e de be pa na inspire se bra Kotoko se what na se no club na o he biography kakaka o place na yes omukuta great legends it am no di se uye plan na usia kama club so a ya na boa ama odi enso etimi ekonanim yeti Morofin Donzo. Ouais, bon, j'avais entendu le nom du club auparavant. C'est un grand club, c'est un club historique qui a marqué l'Afrique, qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Donc, j'attendais parler d'ASANTE KOTOKO. Il y a beaucoup de légendes qui ont joué pour ce club. Ouais, beaucoup de legends. Not just about just more legends. And putting for just for met my ball. Oh, Kotoko team the quarter was for way yeah France. And I could that way Pusagu was on. Now not chin yes, I was on Sansa Oba ye only place no more ye training what Deco Jache Bibia Kosu ye for more than 1 year Quadimu. Now the pan obey ye at the Aboma Kotoko team no and so at me Akona yet play the team at the Morofin Donzo. Ouais, pour la première fois, je me suis entraîné avec le groupe. Vraiment, il y avait de l'ambiance, il y avait du sérieux, il y avait de l'harmonie. L'équipe n'est pas mal. Donc, il suffit seulement de mettre du sérieux et faire avancer l'équipe quand même. Et je me suis bien entraîné. When somebody was kakaka sati no na chini sanso course buza so ni say Kotoko team na baba sia kama omo ye demanding club was so no ya we say club esum bia no e ya na e resource oriented club into ya we so bana de e kwon bia so say Kotoko team no try so betuma get more trophies e dia ma team na because oya we say team na de eson the sanso e demand a lot. Ouais, ça a été toujours comme ça. Donc, dans les grands clubs, il y a les 12e supporters, les 12e hommes, ce sont des supporters. Donc, les supporters veulent toujours gagner le combat. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Ouais, tu es pas un 24, tu as donné Chine, Boussan, ça, Pani Bra, Yate, on casse bon, nous, bon, pan de bain, et na also share, et dia free, Kotoko, supporters, and it's also the Hiani, sir, a massive support, the Akano, Ubertane, Cham, Trano, or Pani, say, Yate, Kakra. Vraiment aux supporters de venir très massivement, de ne pas manquer aucun match pour l'ASANTE KOTOKO parce que quand tu attends vraiment les joueurs, c'est des supporters. Donc ça c'est les 12e joueurs. Les 12e joueurs ce sont des supporters. Donc on a besoin de la présence des supporters pour venir nous supporter et faire avancer ce grand club qui est ASANTE KOTOKO. Well, when is so for Kumasi ASANTE KOTOKO new signing player day at the Morofin Donzo and Mountain Ghana Pubs of other one seminar the Bansoni Dawson. You never see about 2 Piabetos now fay. There are 3 wise men. Lost him on about fay. At the sports and what there and what Shamnon Asanso at the Abba Tomote Pavacasano pay. Or the seminar at the Ababeto maybe at the watch Frederick with my friend Gati. Adia ya pa ne se wonne namfofo ahia na ya ka asem a esre na wontimi nsire bi saa asem ya bi neto ebra na mese aye yellowish color bi a onhu nani so kra yi me the toothpaste ahodo a wodua se nyia atwi mi se na mese entimi nya fitaa se de me pe no ko system adamfo bi a kire me Active Point Dental Clinic. Na bra me duru ha na me hu se me haw no to nyina atwa do hwere ba ko pentem mese na aye fitaa yi se metimi sere e wo ba bi a mekobia obi bia nso wo medical condition bi a amana nya yellow teeth, brown teeth and a green teeth no.
Active Point Dental Clinic. Ewo hu nimdi a won betimi ama o se no asan ye fitaa biem. Wo mo san wo teeth whitening home kit and a medicated foam toothpaste, teeth whitening pen and betimi dia mo wakofie. Na wakoto so use hwehwe Active Point Dental Clinic. Ewo danyame omo be Ultimate FM nchen ho a. Obwase Dunkwa Junction 9 miles kwan no so. Sunyane OA bus terminal. Omni Cocoa House dinche animu. Search Genese GPRTU market ho. Shell filling station inside. And afre 03223 96802 and 0554571779. Active Point Dental Clinic. Get a whiter teeth in just a day. Madra wan braha medem pana wouldn't twa bebre apete hasano ana afede wo dane ha drasto ana won numnura hodo sa da bia so honto media ye tembesi santoni na free dem a ye mira Mr. Facha me why my madri se be santoni kura free ho dada every say me share maje nkwa 3p garlic mixture mira enu ane me last stop na say 3p garlic mixture da bia me kan ho asem kire na won utinje na se say the one two mira me say me ni mo 3p garlic mixture no me fitire komo haw ni nyina etu atwakra P1 Natural Clinic and the 3p garlic mixture abadwa 3p garlic mixture ebo brebo ho ba e wo huru mu yi ya rebia free wonom 3p garlic mixture ebo ma moja diefusane wo dipadua ne mu enti say stroke asthma IMT and menopause akuma yare moja no hu so tawe wani so tabri wonsane ona taye titriti ana ya na twetwen wo honam taye obasabasa bodura ne 3p garlic mixture 3p garlic mixture and a make come for amount kai say 3p garlic mixture yanwa garlic munye nuru a ya twetwe yemfa bibia enfro pure garlic extract 3p garlic mixture Food and Drugs Authority ya hwehwe mu agye atu 3p garlic mixture ubenya bi wo Ghana fa na nyina gina say ubenya bi wo Philomena Fosia drugstore Esther Arthur drugstore Brad Charles drugstore Mr. Boja drugstore Zawura drugstore bia ubenya bi wo Boako Madam Adeakyia drugstore Sankore Apau drugstore for 0248 928824 ana 020100021 3p garlic mixture a fully organic Yaribia's room. Look from when you call it. Abusiafo, me nema chinchini ya. Enda demi kopie. Packman Medical Equipment and Supplies. Na energy samne say. Eba Medical Equipment. Eye papa. Nane buofua. Omutoni njinabi. Ewo ho. Ebiti say. Wheelchair. Blood pressure machine. Sugar machine. Crutches. Walking stick. Knee support. Waist support. Syringes. Arm sling. Ene medical equipments bebre. Ene wo masye. Na me kanfo omo Emma hospitals, clinics, ene ankrakra bia ohia saa ma we no bi. Me kan se wo pe omo ne mapai bia to a. Hwehwe ma chiri kwan e wo sahwehwe oso dwunase. Oman hene abronsan nim ho a. Abronsan na se pe. Omo wo zara kwan no so. Fra omo wo homatrofo yi so 0548 494590 and 0537 131415. Packman Medical Equipment and Supply, home of quality and affordable medical equipment. Hello, Ghana for bills are canning mo. Bills set 2025 year. And it does so homo bia what you walk only ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na beji loan na ubet media ya wow ejuma. Way alone don't come me. Wun yashio. Nye hiane wo Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upese utremu. Anasa we ejume niya. Uchi busumi aketria. And your bill se bray. Na beji loan na. Wun febi BS yawa. Collateral. Anasa deposit. Wun hiemu bia. Ain't ya fate bill se will be a 1 year to maybe ye. Ubetumi abeji loan don't come in ubi. Na sa what's nefie na when yes can be dear. Hey wow. Ain't it for bills se sia. It was 0596 920 833 ana 0302 200 390. Now what to me chiawo bills. Name HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit in Shishayase. Bills, financing your needs. Sika kitwa ni ho, sika kesi ho, and too much money so ho. Telison too much money promo no abedwa. What Telison too much money promo mu no. Ubetimi di 100 Ghana cedis. What debia da akensie ni mu. 20,000 Ghana cedis. What na otwe bia akensie ni mu. And 1.2 million Ghana cedis. What akensie kese pa ni mu. Eno ye Ghana cedis opepem ba ko ni ahenu. Reload the airtime cash. Ana ko Telison play app ne so. Nefa wo se too much money promo ni mu se ya. Tuma die ense kakra da ho.
Telecel, connecting energies. NLA NHS Jumadi so our Caritas lottery platform so. Me Junior Mengro, my brother. Hey. Na wani na adia wo je oba grossano na adia wo nyame nam dota amwa wo personality natural health care so aye eno na di bani je say o peske awo hu nsem de otenete se wo kase mu obuo o prostate aye kese ama onya dwonso mu amanuhunu ana empaso mreyo say yes stroke diabetes hepatitis B pressure sisi yade afichi kroma manihunu enamu yade hodo ene yade bia wo ne se wa na me di oluman eni ole di kwa check up owo mfidie pa me ye na adomatri ko ani na nse me double no o ni sen hey I'll grow him oba o pese o hips anase o to eya akese ye ho adwuma sanso ene se stretch marks ajo we di aboso a eno nso ye yi free ho berima obema sua na pese o pagyamu no bra ye be pagyamu ama obehu peske ewo Accra La Paz Nyameche Junction ye wo Crown Prince School no achi wa Kumasi G runabout Medila bachi hope baby ani edes a human bank woman no sawiyo so empomam ye ne Church of Pentecost ene di nhwanimu takwa Roman stores opposite Zenith Bank Sunyan ofri Kumasi KOTOKO house Rex ye ne Total filling station no ne di nhwanimu Fre Peske 055 773-8555 Peske quality hair within no self. Omandishie esen wakwampa ye fa susumi en customers nti apartment fi ura bank abaye bank ya dodo no age atomu abefo kwanya ye de mani sika ne nyina ye obi wa Express Automated Clearing House, Mobile Money Transfer, Apex Link I-Transfer, and a Western Union. Your branch is this way. You were electronic banking, so a 24/7 ATM services. Baby, any, Sashiba Kwai, Sashujunase, Asankagwa, and the Dunkon of Fame. You switch bankers drafts and a SMS alert here. A man who dear cost our account to mono, and also come home. Apartment Fura Bank dear. Yansamu, you were easy loan products, and my abandu my phone. Now less than 3 hours. Now we start count loan. About the third party and comprehensive insurance and so on. Bra apartment Fura Bank. There were 17 branches. Omra, you can offend Diaso, baby any, Swamada Diaso, you call him mine. Then Chirasubin, Wasadabo, Ajakamansu, Session Zaura, Awasu, and a Fofra, and Swaba Seshi Asempane. And near Mediga, Nemfasu Boom, Embra Usikaso. Your head office, our San Kwasu, Freyan 0243 116 966 and 0244 948 600 Afi 0549 040 570 Apartment Fee Rural Bank. Yen mu fretete Apartment Fee Rural Bank. Ya shumoda. Ya see e badia. Bank bia kade. Amanfo senior beya Red Plus de enable jumede abrebo. Titru ema wona sebe wedi dem emebunu. Eni tu kwatena fo no mekere migrants. Esese ye na ye de ye ho hye. Na ye die nua. Na ye boye kwaye ho banya so mfaso. Enti mese obi anua bi. Eni ya obi anua bi. Ye mo ye kwaye hopa enu na de sika beba obi anu e benya carbon credit mo frenya bi beburu nya bi emenye bi na o sunye bi o na mo sintonso obi anya bi. The Enable initiative is proudly sponsored. Esiane kajanya seja Mira se say de min sumi bi afai de ameme e dan ba kwa ye behan ye na say otena say de min sumi bi yo be ye bia enya fiewura yi fe ba ye pa wo pampam no na din sha na ye hye wo na se fiewura anya wo say ya e ma wo tirim se wo besi dan na fiewura bi tete wa comfort atta 68 enterprise na se ma fia ba store se obema onyoma wo de besi wo fie na wo so wonya ba bi du tiato na panifo se wonya ba bi du na brabo na no comfort attack 68 enterprise anase man fia ba store to adanse hu nyoma ni nyina bi ahyase ko se awie it say cement iron rods wheelbarrow pickers shovel hammer carpenter for so yanyi mu ma your foreign plywood a wo betimi dey your kitchen cabinet wardrobe and your design plywood a wo betimi dey your ceiling na fese na so wo pop ni wi a plywood e be ma wo e dey show tv na chi ebi wo ho stickers design bia bi leather and material papa ye dey yankonya asande yampa leather ye dey leather plug
dia enkonya ene car so dia blue ya wa 99 ena top band carpenter force mutu so ni nyina bi wo ho ene dia mo de ye adwuma yesa wo paint na hodo ni nyina bi be say home paint DTM paint flamingo oil paint ena local paint foreign paint so wo ho no so color wo pe no me amexe dia ma wona spray car so ye mu paint ni bi aba ya super shine harder clear ene dia keka ho wutimi display funda kanyi na so se wo de ni ria ya ma won chance papa wo de bo se da ofia woni a comfort kwanta mobile comfort at 68 enterprise anasa mafia basto ama masimi fie na asedanka me fie wura wotete me sakanyo no anka man kira nkorhwe comfort at 68 enterprise anasa mafia basto e wo sa hwedwina se na dick filling station wa fe manager na na pia e wo sa homatrofo we so 0541087624 afiwe mafia basto nti tenant bia besini fie nipa ye metotwene Kwame sheni multi-bet ujidi se ebe farmer ne nanfufuo ni ne chitafo nyina or the bet way for bet influencer ka anaso mo ya son mo achi nti before tena se hu se adena yin develop a new curriculum a ebetumi I have that 21st century skills and competencies a ebe hia sa kola no wie school a enye se me wie school me wie mitumi nya hwe we wie but obetumi ede adesua wanya no school mu no ebetumi de abobra obetumi ayusu ne nsa ede aye niema nti enye se utwi na wupo nemum obey obi a obetumi solve problem obey problem solver obey obi a wadwene mu bedo no watumi ehun wiasen se na esi kɔ no ene kwan a obefa so nso aye bi ede aboa enu nti new curriculum we no cover saa ne manima na ye ka ho asem ne nyina a betumi aboa na abofra no wasua wie ni wafi eno de enka curriculum foforo no nemum akolan be very useful a obema the society a obetumi solve the global world issues no so betumi solve problem solving ni nyina no obetumi adi akote ne wo enu nti na hunya say ye besesa e curriculum no na fe ya brace to time nti na se aniso ade hunu no na wakan aniso ade hunu no wow na se abofra no wo mo ana ye mo so na ye chiwe mpo sa chiwe mpo no but se satan no so ne ma no chi na opo wi ya na ka utri mo enye ni nyina na tumi ka na wenim nia curriculum foforo na ya ye no eno anye chiwe mpo the how okay how enti bibia no ye levels a curriculum we na cover ye level 1 level 2 level 3 and level 4 enti enka de na e fene say there are traditional curriculum na eno de na ebia level 1 akosoro na level 2 no eno no ebe edibi ba be ka ho enti akwala no ye de bibia to ho ebi kwampa na ye ka cholera ho asem ye bebisa was simple say the symptoms of cholera but ye the scenario no beto ho no aka akola na nkasa no digest hu cholera ho asem na eka symptoms of cholera na how will I be able to do it it is akola no we hu the solve the problem of cholera na aka na adwen mu enkoba say we tena se atwi keke the symptoms of cholera ewi but the scenario no to ho na akola no to me digest na onye realize say we want some any e kana eno kompa a greater learning enti enkana de na eno de no an say what are the symptoms of cholera na akora na do bla 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 no aka but this time the how de ene ba sa de na wonso betumi de aboa no asesa se ne be ya sa de ne ntumi nsi so no enti ya de a ene enkana de no sesan kakra wom na eno de ahoden de awura enkana de ne mu okay mazakumani ma memra ho na yenhwe se metie ne amenu yi akan ya bibia because we na esi manesu ade manesu a me pese me ye bia no ewo eye nyina sopa bi mu a wozo so san hihye we me ye ne se ya yenhwe the basic features of these this curriculum and say menu ya me da se na ma fa kwanya yeso so achia menu ya no matiefo nyina nkanka you also education directorate na akwanya mpemfo de amanya no pay no kwasem ne se de menu spanking din kan no the focus and say nyina so na nkasa no ye the 21st century skills ye hu se ebra ye wo mu no esese abofra bi obefiri ye school mu aba abonten bia no ba bia obenya akwanya agina bia no obetumi abo ne homoden wo se ekoba se ye sua ade na wie na fe ye duru abonten a
ode obi ko gina ha no ma ha de da bi mintumi nya hwe wa ha ha de mintumi nkwa ha na ya de sua no ene ya de kire no na atosin kra enti botaye na kese ne se abofra no be free secondary school ho na obeba abonten no owo Ghana man yi mu a ba bia obewura bia no obetumi aye na fam dia efata nyame ye na dom no onya akonya nso tra ye hye so no okoba bi fofora sade niema koso wo ho no obetumi nso de ne ho ahyemu bi enti botaye na kese pa na eno no eno da nchen ya sade sprinkling di kan ye no enkane no de yehu ye ne se ya adesua no be ye se makenkan na me de agu ho me wie a mawie nti ne ukọ yare sabia oba yesuku mu na ukọ mia bebre ya yenya ye di dwuma wo ho no ufa the practical areas na obi so obi asempe na waka esan say otwegu ni trim en wape agu ho wawie but sa curriculum fufuro yi said ye yesi ahyehye no ye boa ama abofra no ono ankasa tena se ehu se madesuade a misua ne nei enye enne na misua ne hia kese na emom da kye asem enti no obebo ne ho modin se obenya ne ma ehu hia ebeboa ne da kye okokromu a na bibi si a obetumi agina ho no no nso se be wafa adwen aka se wei na esi no ye wei a ebetumi aso ano emre bi atwam na ye manketo yi ofri ka kwan ne fa baako na okofa ewo the other side na so obi ameboa na anhwe obegina ho ade whole day untumi ntwam but the new curriculum no eboa no mane hu se ogina kwan no ho a ohwe benkum hwe nifa na wasan hwe na watwam no okọ santete yi na ye pese sa secondary school fu enso enya na wonya nsa no nwuma onya adwen asabe emu do na bibia ebeba bia no watumi agina no enti maka se botaye na kese saade sprinkling specific measures na necessary say be ka se o ade we die e ka ho bi ma men kan we na me fe no nwuram yes wonim se sa curriculum we no practical learning ye ka practical learning na nkoba se efra adwen mu keke na wo ka but ensano no so wo de ye adwuma enti you are building the cognitive, you are building the affective, and you're also building the psychomotor. Enti eni na collectively adwuma enti enkobasa akwala no otumi ka keke otumi de nsa ye enti wokọ practicals na wokọ ICT lab na wokọ we ya akwala no bibi obekan bia na yeso hu se metumi aye. That is the first one I see hu no. After the methods of teaching no eno skwampo asasa. The method of learning no asasa sounds ena sisi ano de everyday problem bia no ye pesa akola na tumi solve a problem solver. Another thing also say ye pesa akola no so enya values no akola no pesa ye onya no say esa akola no ye self confidence akola no so ye truthful onya integrity esa akola no so enya self directed inti sa values ni nyina no so ye responsible akola no ese ma leadership role no ewura ni mu obe free akono na che say ye wo unse nkola bebre you school baby odin begina me de me fairwe we me de me suro but akola no be free senior high school apie no esa sa values ni nyina ma bobodin no ene ne mentumi anka ni nyina na ese hu akola no mo so ye resourceful ono akohwe ade no hu enye obi na ehwehwe ma no so ko hu into this time round oko secondary school bia akola bia o secondary school bia o tablet ono ankasa ehwehwe teacher natural no ono hwehwe into for now the teacher one way the other quality is building akola no into research good technology. So until now, the teacher is now at the student is now at the center of the teaching and learning. Akwala na nkasa no and the work center and the teachers are now serving as facilitators. En kano na teacher no and no work center ono no yesi ono bekan we teacher ni kusua no asan ba kire. This time na akwala ni kusua edi aba because ya mani bibi bia eso hu bia no sua na teacher no aye a facilitator oboano ye ni say ni ye no inti si akọ ye classroom bia ye will be a friend say group presentation group assignment inti akola no group
omu nyina ehia no mo adwen bibi ho no mo abegina ho no mo aka ne ankoyie na teacher ne de awurawuram ne inti sanye meni nyina makola na nkasa build one teamwork or build one leadership or build the say on one kasa no self confidence obetumi ayama na eyi inti sanye meni ma we nyina no ewo ho afei mi wuramu a ye obibia ye si ye njai akola bia behind ye de nkola ni nyina na ewura saa friend is saying curriculum no all inclusiveness all inclusive okay inti sa akola ne na afra still na yeso osuade akola na so asia yeso osuade akola na atwa yeso osuade akola na adwen kwa akira ye obibia friend say si ebewie na remedial classes se antumi anko nyina nwie no maths and science ye wia na fe teacher ni no aselect ehun kola na omo modern bo no antumi omo ya akomu achi do na fe ya differentiated learning e dia amomo ya bring omo nyina on board yanko nje obia enti sisi ano eye inclusive obia ka ho enu ntina sisi ano naka sel ye fene say omo curriculum o develop no sisi a ukọ akuapemana omo develop SHS curriculum a eno omo mani afra krompo no mathematics for the first time Ghana history a develop mathematics akwala no obetumi ehun ekwan ye fa so na ye keka ni ma bom ewo fene say mathematics ekwan so mathematics kwa nkwantasem aneni ho inti sa I feel so ye wo niema bi a ye de boa mofra no omo seneni afra pastor na otumi kenkan sa ni mani nyina eye curriculum ya build not only for omo a omo ho ye den ba omo nso a omo wo ohaw kakra class na ni ye ya na so ansi for now ya musa develop match about match ya omo develop sign language curriculum edi ama omo nso a sebi omonti hasem intechesi empesi beji obia ewo bebia obia eno obia na eko inti curriculum we die se achechefo no e de ye adwuma no mobo a ebekọ animpa na wonim yesan wo mu a ema na ye fe ema na beboa ene se sa fene sa achechefo na omowo all the secondary schools se wo Ghana he nyina ye obibia ya san introduce a ye fene se PLC na sa PLC no ya ye ni na way ya every week bia teacher ni bia no esa wokọ na wokosua de enka no obehu an se ye workshop e dia teachers ye nyina ko hye baabi ye nkọ ho na eyi we ni de school mu ho a every week into school bia what say me dey na Tuesday me dey na Monday me dey na Friday into a church ni nyina ehia na fe omo asua ade sisi ameno kan ye wo binia ye fa ne say subject specific enti eno na say English a language fo ni nyina no mo ahia no mo ewo handbook a omo sua na mano omo sua ne atidit methods a mpesom use e beboa mofo ani nim ye mofo ani levels ye nim omo ahoden ne ye ne ye wo mano ano so ne all spelling it out e dia ma bofra no se ne obeye it every week bia chechefo no etumi sua ade a omo nso betumi ama in line with the new curriculum se ne be betumi aboa ama omo nso aye adwuma no no mo aye ne yi okay ni awo kan nyina no some of the key changes yes I want this new exactly but me fan call Mr. Akumani Mr. Akumani I want to say near all kind know which is even exams method in the crampon best sure and why do we have to move away from that okay me am that say and no kwasem said ye sha say kan ye no ye mpese ye be ye chiwo mpo bi nti se ye nya chiwo mpo bi na ye de san sakra ye we nyina ye bade a ene na nsohwe a ye be ye no nso no eni kwan se ye gina ho se wa ye kefo abe conduct exams nti asa e wo sense san ye ba nti this time no nsohwe a ye be ye wo school mu no eye soronko na soronko a eye ne se ye wo internal exams a ye even though na ye na enso no na no akoye se me teacher ni na me pe niema ba ko mienu bi na mom this time na de ye san sohwe no mienu no na ye de aboa abofra no me kai say ye wo university quizzes ne niema ye nyina na ye keka ni nyina bom nti wo bewie na ye end of semester na say end of year exams na ye de ni nyina aka ho na ya ka kiro say wa pass na wa ye den ba wo ba ye pre-tertiary education na
na nneɛma no ɛnhyɛ dante saa even though mmerɛ bi atwam na yɛwɔ bia na yɛfrɛ no continuous assessment but no kwasɛm ne sɛ na continuous assessment no ɛnyɛ deɛ sɛbisɛbi ɛfata new curriculum yi nhyehyɛeɛ ne sɛ waayɛkefoɔ bɛyɛ ɔmo deɛ no na mmom teacher ni na ɔwɔ school hɔ no ɔno nso bɛyɛ na ɔbɛyɛ kora kwan bɛn so na ɔbɛfa ayɛ deɛ di kan obetumi ayɛ no class exercise sɛdeɛ yɛyɛ ne daa no this time obema abofra no nko a bibia e frɛ no sɛ project no ebi a memfa ne sɛ ya ma abofra no sɛ de yedua ade na yɛhwɛ kwan ade no bɛfa so afifiri kwan e bɛfa so abɔ ho ban kopem sɛ ebenyin abofra na bɛyɛ saa ade na watworo ho asɛm kwan a ebi a yɛfa so sɛ bɛyɛ nkonwa a yɛtete so wa ha yi na ya ma abofra na kwanya na ɔno ankasa ayɛ nhyehyɛeɛ no wayɛ ni nyinaa ye what the group nso beye ye be ma group ebi a 5 in a group ebi a 10 in a group ni amomo sa assignment no we num nyina no ye wo bibi sononkum ye friend say portfolio this time portfolio no the abofra no ye wo school mu ho bia no na ye keka bomu abobo ano nti awofo woko school ho say woko hwe say wo ba no de na oya na the teacher ana say master akoyi portfolio no ye ka portfolio a na nka de nyina anim say ye papa no briefcase ne niema eno na ye ka ho asem but wo ba de suamu a portfolio na ye ka ne say ye betumi the ordinary polythene bag na ye de asensen ho na ya twara abofra ni din abo ho ye exercise no de wo tworo ye na ye de ahyemu ama no ono a ne niema bi o ye wa abonten a ye hu ye na ye de ahyemu ama no nti awofo ne ba na yakofa sa polythene na ye de abre ne say wo ba no na de suamu no ne oye ni na maame ana papa na de oba ye na hwehwe mu anu o se me bai se osua ade ana onsua ade ye kwan ya be fa so ye be boa abofra no ama na hu se na de sua no kwa nim to onyere no ho da bi na de sua no kwa kire nti onsesa ne mam enti ye be ye sa ne mam nyina na kwa awie ya abofra no ebe wie na akeka sa ne mam nyina bom ne de grade no nti ankoye se waayekefo exams ne nko a ne yebe gina so aka se wanya 70 wanya 90 nti wa pass ana wa fail nti sa na nsohwe no this time ebeye ona je say we no ebeye different from the traditional one na ye nim no a little different this time the classroom there ni nyina ababeka ho bibia oh wow apart from say academic work no senior meka no ko sisi values no so ka ho sisi a woko the senior high schools a yesan wo bibia ye friend is VLC value learning communities and also teacher for na meka so mbeko bibia friend say PLC omo akusua ade anhu kwan be fa so akira ade ni ye no na mofa no so akusia omo so esua ade values a eno so beboa no montumi ahye achechefo ase no mo asan esua niema omo kofi a omo betumi nya suban pa omo ko wiase omo benya suban pa omo betumi atena wiase wasua ade onima ade na so no suban nye okwa aban adwuma mu a owieska the suban nye a friend examination or practice na sa niema we nyina say mo friend say hu afi no kan say build a portfolio you can so can BBC the polythene bag e share ho or ye symbol a oka bibi bia ye di nyina no sisi a technology nso be take part into be building nyina e wo machine so system ye wo bibi e fan say the transcript system sa transcript system no akwala no ne oye te se ne a minu ebubo di nyina no the project work ne group assignments ne class work quizzes ne nyina no ye build akwala no portfolio ne nyina no the transcript system no so sa system a ya build wa ye kin mpinfo na build no by a click unya click ya akwala no bibi bia fa akwala no nyina no ebeba enti akwala no the performance exams we otworo ye no ana ne oye project we oye ye no marks na hyenanim hyenanim a na foforo ka ho ye bodia foforo ka ho kopem sakwala no be wie school na fo be wie school a wa ya sa summative assessment na eno so ye fe ne say wa ye kidie na ye ka ho no ye de nyina bom ye grade akwala no enti nyina mu ne de kyerese akwala no sisi a usuban na say papa
usuba enye papa emwa ese usua de ese research ese wadwemu do ese obomoden ase obekan se o build knowledge no so ka ho asana ese o do nsan so ye bibi ni nyina collectively and be can say I the totality of that student. Yes, but with the totality of that student now wo kan ho asem yam fa say abofra no nia wa ye nyina no assessment ni nyina no ewo ho. But there are more times that teacher akola bi mutumi ye teacher ni bi even kana kwa no betwa so pass macro also nya kra no eya na teacher ni be shida ni kra tumi ye bibia ho. So for us to know say the more times in business steps you kind of transparency, but more than the more of fairness and all that. How do we ensure it's a senior maker sisiano sa transcript system na akola na sha access here build na director of regional education office maybe to me access. Oh, okay. Ye wonkofu bia e form say regional monitoring team betumi ehu akwala no by a click ubehu sounds na ye wo SIS a omonso eye omo adi director da omo ana omo senior high school directors omo ko pension ni say nyina omo so kan wa from SIS omo so ko round so ko hwe abofra bia na modembo omo san ko round so ko hwe teacher ni a memetna classroom every teacher ni send your chade you and me rate no my friend how bo homoden e ha de say obomoden announce IEC ni nyina mu eka ho sanso na oba e fene say akola no ne modern ba oye na ntumi ma say teacher ni no ho ye na hin teacher ba ko enye teacher ba ko na e kire na ade nti akola no ye behwe no ne transcript no ehun say saa na ne suban sitie saa na modern sitie sa nti enkoba se teacher ba kwa na be kire na ade nti bibia bia by a click unya bia obehu akola no modern bo assessment no so technological good chekire ni e fene say awofo e ba no peso ohu a obetumi a print ama no obetumi ehu ni nyina no so tisi am dika ka say ye what tablet no sisi a tablet ni nyina ho asama ye ka no ene achechefo ni nyina ye obibi e fene say Microsoft site sa Microsoft site no ya teaching learning resources ni nyina egu ho inte no an say akola no form 1 onya akosa baby e so kono click ya ope science ho ayi a obenya ne subjects ni nyina ope so nya ni nyina na obenya obetumi a download no akenkan nkakra anase obetumi a send ya ma print te senia notebook no na wa akenkan intisisi ano adesua no eye friend say technological no aye amana ye kama e dia masa wo ya abofra na wo so nsua ade dia ene eden na sena curriculum na so seti no ebe boa wa ma won so adesua no wo ye den ya obesua edimiza komani kan say na wo ka unfair treatment teachers be beye no kwasem ne say wan kasa teacher ni no wo ya wa na wo san pa na show ne sente ne say like say de sprinkling kan no ye monitor abofra no na ye monitor won su teacher ni nte ye dan na sa abofra ba akun ye o classroom we onu de da bia de ye bia otwa 5 otwa 0 so otwa 5 otwa 0 nem wana wo teacher ni na wo hwa abofra de na wa ya fa ho good nti wo ni that you say wo mpa abofra asem whatever the situation is na wo mpa na asem na office wo be fa ho adi da bi wo fa ho ndi because ye baba akoni ehun sa abofra no wa amomodin ya ye ba next time ye hwese wo teacher ni wo bebo wo so ho modin sa abofra no besesa ye menu aka say ye wo differentiated learning but ayene ne say de all catchire no ye moa nombra nanim nti ye den na sa abofra no nko ade da biada de ote na anote nti wo teacher ni de na wo ya afa ho nti kwan bi ani wa wo se wo ni abofra no wo de ben asem kura na also ho bekiro because duru ba bi a yebe hu say e otan bi ana e bibi na wo ni abofra ni ntamti a o yesa na eno so atwe wo so waso aba but ni amu ye nyina no one way the other na ebe gina teacher ni so for all these changes no to be achieved how resourceful and a teacher ni no ebe ye yo ni ameda say said ye di nkomo no technology nti no krese make ye teacher ni nti no krese duru ba bia na ye nyina ye ka se akande a ye de ye adwuma no esha but the nyame adom me ba ye sabi me nkuta krata bia phone ni ne kuta me
information a me pɛ abankomo yi a yɛdie phone ya boa me ama manya enti teacher ni must be resourceful in this sense say ade na ɛsɛ me kyerɛ no se book nda library ana office ho no ma me mfa phone no because swankling akasisi ase mofra na tablet ekuta wo no ya load resources no wo so in the same way no teacher won so yenso ya load ama enti wontumi mma meka say wonni de wo de kyerɛ ade the other side I will be to me I can say unni yemfa na say airtime nso nyame adom aban ay arrangement ama yen ye wo saa kakra aban de mayen ya ye de yes ade no me gidi say September yi ana say November saa sika kakra no beba ye mu bebre no very unfortunately yen saka say sika na ya dwen yen say ye de free entini ye de akoye de ye pe but botaya ne say yemfanto data ne de keka ho ne yemfanya ne sasa ye bia enti in a way no mpanyimfo se Oliver ask for more me ye teacher ni nti no mesre na aban ne mpanyimfo a etie nakafo a ye no omu di dwuma ma curriculum ya akoso no mesre se ye ma akade no endorse na mesre me nuano ma kyerɛkyerɛfo so se ma ye nkase akade ni ho ye wa akade no wo ye ni laptop and then phones and so into yemfa mum ni yemfa nya adwuma. Okay. Spankling, for the sake of time, my memfa we emra handsome akọ. Meza kuma no yenhwe diamu ye nyina no monitoring factor. The effectiveness because say we can monitoring this time round no. My year Juma as the PRO for Municipal Education Office BNE Masaya regional PRO me hu era monitoring air cost change this era. Okay. Him say most of times no so education officer normally ye ta share basic schools ye nko secondary schools no but this time ye wo monitoring tool apart from the monitoring tool no see ye wo the regional monitoring team your SIEs medical cars SIEs no omo directors for mo ID director AJ and also mo pension omo so omo headmasters omo pension omo so omo training colleges omo sign extra de wo ho eni pinfo e no mo kan SIEs no ansana your oversight committee omo so free region some kofu ni nyina no every now and then they are monitoring. Now saying me mete ya assign me to akontomra bodi ena sebes ye mienu every week biano see who said the na course was at school no sound so na all other monitoring team members no so ya assign nkofo miensa e di ama secondary schools na wo nyina ye koho all the time enye da bia nso wo mu ane akọ acha be 1 month de ne wo nti ye kọ a omo nso ne o ha omo no ka kire yen ye kwa ye ko sitting in lesson observation teacher ni chirade ne hwe wo chirade ne ahwe ya ma marks se ne ameka ye nyina nti monitoring this time round no aye more enhanced ya bomodern and painful bomodern so mbehwe na niema nso atumi atoto so se na be teacher ni bi entumi mfa no hundi the last time e cool baby unse teacher ni no na onye ready to teach we dey am be chirade no ebi o na o se mini amfa me lesson the plan amfa ma pastor we have to do something into sane maniema we nyina no you are bringing all of them on board when send an impact adwen city no and send an impact su etiti and ye are for be a bar or person in the normal way first na send ye no but trying often ye gusu ayen bebre na adwen asesa say ye hwe ekwan a emrebe atwam no na ye the research and sa na maniema no a ye kan wansam ye adwuma 2022 na ye 3% say teacher ye research nkola ye research na ye sign de niema na abobodin nyina ye adwuma no na 3% emrebi 2022 say ye discipline competence ye ba 2023 John Poko 15.5 2025 equal 38%. Sisi ameno kasa ko 45%. Mpinfo e di abampo say still na ameno kasa no cramp improvement e dey eba.
enti ne nyinaa mu no yɛhwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a akyerɛkyerɛfoɔ no ɛne mmɔfra no in fact ne yɛka ne nyinaa no teacher ni no etumi kyerɛ adeɛ wie ɛkɔwie sɛ akwalaa no nso etumi ayɛ de esu adeɛ ne yie sɛnea ɛbɛyɛ a adeɛ wei ebe stay effective good ɛnea bɛn na modi egu akom sɛnea bɛyɛ this very curriculum good ɛnkɔnkɔyɛ biribi a ɛnyɛ relevant yɛ curriculum deɛ anka every 5 years biara yɛ ɔmo review normal revise because we are some ɛkɔ n'anim na nneɛma bebree ɛsesa na me wɔ madamfo bi a ɔkɔ UK na ɔka asɛm bi sɛ ɔkɔɔyɛ no we realize sɛ curriculum ne yɛ use mu ne kɔ training college way back na just say the curriculum ne atwam koraa so many years nti yɛn nso yɛ pɛ sɛ yɛne afoforo no nso ɛsɛ nti da biara no mpanyinfoɔ no revise curriculum no ɔmo review curriculum no ehu sɛ saa nneɛma no deɛ ne yɛmfa nka ho ne ɛne wiase no ntumi nkɔ ntumi nyina pɛpɛɛpɛ nti ɛno nti ɛna monitoring very important ɛno nti ɛna yɛ sɛ ɔmo kɔ so ayɛ research ɛno nti ɛna yɛ sɛ yɛhu nea afoforɔ anaa aman so a yɛne ɔmo compete nso ɛkɔ na ne nyinaa mu sɛ yɛhu saa nneɛma ne nyinaa wie a ɛboa yɛ na inform yɛ ma yɛhu ne ɛbɛyɛ enti mpanyinfo sisi a obi ante hɔ sisi a obi ante hɔ te sɛ wobɛkɔ no region yɛ sɛ sisi a deɛ mete hɔ meni hweyɛ you have to do something everybody is assigned to do something well last word answer Mr. Kumani okay Mr. Kumani yes sir kakra bɛ na ɔde twa to no yɛ sorry yo yɛ me de twa to no sɛ yɛn nyinaa ngye ntum sɛ nsakraeɛ anaasɛ nsesaeɛ ɛho hia nti sɛ yɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ sɛ yɛyɛ awofoɔ sɛ yɛyɛ ɔman nsesaeɛ biara ɛɛba biara no botaeɛ papa ɛna ɛtaeɛ kyerɛ yɛn nyinaa yɛn nsom na yɛn mmoa yɛwɔ afam deɛ me nso me nyɛma afam deɛ na yɛn mma na ɔmo wɔ yɛn sukuu mu ɛnɛ no ɔmo mɛyɛ nkorɔfoɔ a ɔmo betumi asɔ yɛ haw na no ama yɛn wɔkyena na yɛn nyinaa yɛtumi akɔ yɛn nim sprinkling back na me kan sɛ sisi a yɛ obi bi ɛfrɛ ne sɛ the subject combination na ɛnɛ deɛ akwalaa no who so we science nkwa science na we no senior high school a wo san wa kwanya krompo say wo be san ye one of the wo be ye language aka ho wo be tu krompo no aye twi kura aka ho even though wo ye science enti sisi a no emre atwam ko no sese me ye science nkwa na science related subjects na metumi aye no atwam sisi a no omo wo akwanya so betumi aselect 9 subjects into 9 subjects eno mo beye afi se wo kọ wanimu a na wo drop sa 9 subjects no na wo drop bi enti wo at least no antumi anya hwekra so yes 7 subjects so no enti sisi ano ye akola bia ntumi nka so wo se first no na se meye general art se general art na meye no eno a me ntumi nye science course bia besisi ano meye general art de but me tumi apeke science related subjects ni bi na nso matumi aye na akola bi o ha no modebo so e no betumi asua bibia na so ya restrict no sisi asa restrictions ni ye nyina eso ate a ebetumi aboa ama mofra no so etumi akonkan enti yedamo ase bebre ne ye kan no sa akyerɛkyerɛfoɔ awofo emnyina yemfa ye honjim na ye moa ema curriculum a ya sha ase with this current form ones no entumi nkɔ anim meda wase anapai nipa a wote wo mo enka ewo fidie so Daniel Ama Ofori Sprinkling ono original PR ema Western North Education Service saranso ena Municipal Education PR Yewura Felix akomane meda wo wase se wo mo eba ye dane ye ho aba na afie ne amanyofo no asinkonya Rutab Creations and Bridals. Yes, Rutab Creations and Bridals. Ebana de pam dia, no challenger or your best and finest designer in town. Na okitabudi kratabe bre. Ye free suapomu university certificate. Dia dance pefese. Wati ajuma oyase. Na wachehu nimdia papa. Sauba ana obia wawie JHS, SHS. Na ope babi asua ade pam. Munyina mumfamani enche Rutab Creations and Bridals asoye sisia. Odobe fantitie ma. Uwie nso a obinya TVET ana NVTI certificate ye dia dance pefese. Wosua ade afri babi pa. Dodo na ena dia dance se. Rutab Creations and Bridals die. Ukoni nchen ekosua dia. Ode ofa entitie pam. Esan se
discipline ɛyɛ ne hallmark wowie nso a waboa wo apɔn ho asan so aboa wo ama wahyɛ w'adwuma ase nipa pii ɛna afa ne nsɛm a wɔn nyinaa nso edi adanse pɛi Ruta Creations and Brothers nsa no yɛ fɛ sɛ wowɔ wedding engagement birthday party ana apunto dwumadie biara deɛ ɛho ɛntaadeɛ ne deɛ Ruta Creations and Brothers nkoa ɛna bɛpam ɛde ama wo Ruta Creations and Brothers no wobɛnya adepam akadeɛ biara atɔ hostel facility ɛyɛ available wobɛnya baabi ada ɛwɔ bra ufi akyire ɛba Ruta Creations and Brothers sɛ hwehwɛ n'akyi kwan ɛwɔ sɛhwiyɔ so Cape Town yɛmfrɛ Ruta Creations and Brothers ɛwɔ 0246 267483 ɛna afei 0543 428491 Ruta Creations and Brothers deɛ ɔyɛ one and only fashion designer in town. Wifey, nesana we active say. Ede kane wo be no amwa ho de nam ho. Oh. Jemi Razabren. Na minya Araba Bazen pills. Edu ma fichi cross wa nyo. Etimi ka me say dwe. Bosumi bi wo no a he emaye. Eto da ba etimi basi boom boom boom. Ebi nso wo ha. Minya tinka bia krasa me no be hia. Bode ne hami o. Oh, Araba Bazen pills ba ye. Ejisa haw ni nyina afri ho. Enne mogya di me mu afri sane ye. Me mogya so ne krojin. What? Why your best mapa? Na Araba Bazen pills. Aswemu emei hunchu capsules nso aswe ye ne mema no pa ma sese de no odwonso tentempi no wanya hoto do no odwonso anemu ya ne ya ono so ho ato no dwonso emu apaye divided urine hunchu capsules abeyi wo haw nyina afie ne mema iso Mira na wo kai last time enka wo ya se wo ho obazi mu no asem na kwabo so se dwonso na fumi mu o se me huro hwe be funa ne se me hu se basa du ba bi nso kra ma dwonso via me fisi ma wie no na se kakra kam wow sese hunchu capsules ayi wo haw nyina firi ho kra Araba Bazen pills ani hunchu capsules ebi wa pharmacy ani chemical shop biem wo se hwele no potem ha obenya bi wo Candice License Chemical Store wo se hwele oso wo fa Kisi Herbal e wo dwena se Ernestina Herbal e wo se hwebe kwai Junior Saman ani Prince Moses Pharmacy wo Sciences SKDA e wo se hwedwa boso obetuma afre Kulun Ghana Limited e wo 05049 06665 0545 906665 Ma, usaka onioma nana. Anio, sisia na rider na de buy. Send in the momo. Yo, *1. Paco. Any smartphone na we use. For momo app ni tu ane. Adian app. Hey, enye wo na wo so ye millennium o se millennia. E na wo ni momo app no. Oh, millennium fo ya anya de kra. For app ni di juma. Na se wo di juma e kontem na ho bambo so wo mu. Beka enkofuku a wodi momo app ni di juba biara ne ho. Tia wujadi ni a opena 7 no ka. Tia insuo ni kania ka. Ana ma unsanka ya bisi ahudo bi a ye manu bi. Twi momo app no ene ya. Na hyase fa di juma. FPAC ye dropa anu enama esetipa ye flu cold edi kata ho yaw. FPAC tutu yawa efiri minimu kura abrofo frɛ no sore throat no. FPAC jojo honamu yaw nso. Na se wo ye adwumaden so na wo tutu wo a FPAC ma wo ho dwo wo fom Sara na wono a epe sports akansi ahoro ni mirikatu nso no se wo ho namdua no ye wo ya FPAC wurawura wapo mu koma yaw no eye dini FPAC kutia feverishness FPAC jojo ahohye a ebata fever ne malaria ho no saa nso na FPAC ekotia sasabro mu yaw na wo honam ayebosa no FPAC so ma wo ho sepew ubenya FPAC wo pharmacy shops any chemical seller shops ahodo wo man mu baabia FPAC yebusua duro ma wona wadi mfie dunsia ne akire asma ne osa yarfo apemfo ene ma wo ma manufo de ensese wo fa FPAC se wo fa FPAC nanu na wo ho anto a ko hu doctor FPAC blows your pain away. Abuja ma mema o akwa banfa o emra dwumede so ene anapai kwaku shaibu ewo menchen wa ha ofri NDC amanyekuo no mu no oye regional communication team member Sara nso ena mewo miami nua be makwabena Musa ono nso MPP amanyekuo no one of the regional communication team members on the side or say or pre akonanim akwakopre regional organizer inti ebrano so say one kan wasem wa ono no aka na meka oh no say o say kakra ya mesumetumi ayade aboa no no metia ya aboa no o mic ne obi a mic ne inti mame menkasa okay yo ba men kan say God is able enterprise na pay bra na babaji akuafo agenkwa organic fertilizer no ebi wonya bi na odi gu unfudu ase a okuani
sika ebeba sense no buy na beba kama Sara nso na wo mo esan e wo POP materials ni bi a wo mo eton se POP cement ni POP fiber ni mo ni nyina bi e wo eye wo mo aso ye se wi oso dwuna se Abia se na wo mo e wo frɛ mo 0245648889 ana 0557791530 Haban herbal Mr. Abejaso yedi tu eye malaria ase ni na numa to ontumi ni die oba bosom so na obu nsa na oya ase wi wo wusisi na ye oya bema wa ye mere won paso ontumi ma oba emfafura me kamfo haban herbal Mr. Ediamam bia ye ton aduro bia wo kɔ ma wo so pe haban herbal Mr. won se bekam dodo na opetu aton a Fred 0248277708 anapai abena ba adwuma abena ba ni tiri ho efe Oba nso de with the boy otiri ho be yefe no na wani monyam so no daddy yesi oba ni monyam ene ni tiriwi endisiesie otiri ho ma otiri ho nyefe oba se otiri ho eyefe a unya price anu nti ko eye superior hair and beauty supply yesi where every strand speak style yesi otiri ho ma so pese ebo otin ebo e dia ma sara nso na ope eye relaxers treatment ahodo ne oil ahodo ye ni nyina oya so e hono styling tools ahodo ne obi ye wo eye human hair and ye wo synthetic wigs so ope eye bundles a be weave ni nyina e di amount shampoo conditioners and afi living ahodo ye wo ni nyina bi ube hunu superior hair and beauty supply e wo mahina bro san mo dwuna se right after Adumco store building obonsi ye wo ho Another phrase 0242449977 and 0555568100. McTanos Ventures ABCC am on tade pashe na uwunze yes intade ehye no obia ebe kamfo. We call McTanos Ventures ye member executive office and occasional suits. Ye men loafers, ye sandals, ye sneakers, shoes, and then I will pay out when McTanos Ventures I will say enka. Bema ye be see ama ye kama. Saranso and a man ye nyamumu ye ladies suits, office and party straight dress ahodo, ladies nightwears, ye ladies office shirts and t-shirts. Your sign so our tablet with keyboards and our mouse and so your Bluetooth speakers and be our honum. Over to me, Abia share will do on my phones, your secret cameras in the TVs. Your sign so our designer polythene bags, our yashare, Nina born so airful. And Pomam and I wo ye cocoa board, Edian Mshe. 0243733224 your number. Your signs our car spraying oven with infrared heater into the car about ye be spray within 10 minutes near we now the car echo. Ube huni our new magazine 0243733224 enti friend number si na near say ye bono yenye emfam wow ene anopay big family enterprise wom eton eye Enyamapa electronics ahodo any home appliance ahodo nyomuton ni nyina bi fridges, television sets, air conditioners, cylinders, microwaves, blenders, fan any sewing machines ahodo ma refuse wo air decoders any wallpapers ni nyina bi ope cooking utensils ope air carpets ana se mattressa bomodi for ni echemu e the big family enterprise ube hu de e was a wi oso dwunase ene frames filling station ana edie no hwe sara nso so ana ye nkrabata ba ko nso e wo abrosan na sa human rural bank e wo mu no ubetumi afra yen 0243920371 and 0244675960 big family enterprise or say quality and affordability ana yede be ma wo ya so ye anapai kwa kushaibu ewa ha na kwa bina musa nso ewa ha kwabla good morning napo nyame adom me hoye nice one kwagu aja naze nyame adom otpa nice one munu wa ya washo because anu wa shenye enyane waka na ayo nche kizala embe na biala eko me wa yo tell me come show you eko neba me come show you me de ndoka ni mo 18 years na hini bi da me kan me na faka ye musa bubudi mbode ma wo se musa se che me de na hini bi da me kan no anya na waka na ayo nche eba embe na biala na hini bi da me kan ele bi da dize kwasi oh god ele bi da ye fufura wa wo na brabo be ko be ko besi na get you ni le na tu na be wa na ka to ko so fa bo e ba han nu so ya bi me de me boss mo me boss mo mi che so mo
Krachi. Mate. Me a Juman. Mate. Majimatu. No, they are your own chips na be abo bro. Oh, go. Many wala. No ma chairman zo. And the boy. Musa ma chairman. My no should be. Na so na your papa no ha oti ya me kan ma ha. Hey. That was not that way. So your papa no ha. Not the one to dress and our. Oh, now he need to come. He know Boka. That got you, Yamwa Kayaso, Mba started phone in a Tiberian fashion. You are Master to Abuasi, Ngosiro. Now, Afoka, what ought to pack, my own Mike Muffin, my own Mike Muffin. By 62.58% in US dollar terms. This increase in the producer price represents 70% of the gross free on board value of $7,200 per ton, and aligns with the NDC's manifesto and President Mohammed's promise to pay the cocoa farmer 70% of the FOB price. The finance minister Abia Adeakyia hunsem e de etudwa sika ewo mu ne mu kro de ba ne nyina sisi akoko no nanado di jayen 3100 sisi akwakodru 5040 cedis enti sawunya 16 bags sika no eno no sisi ade na se buburu jao nyagro wa jabu Jack, we are queer. I hope this is the idea. Atabi, what did they? Oh, yeah. Okay. Yeah. If you say, Coco, no, you better ha, me no ne atamafo, near canoa. Say, Coco, no, $1 any a cotton. Na $1 no so, a swati. So I'm with them, but I quite say, you can't see a bema 70%. A month will be no estimate and say, I see about 70 million titis canon. On demand 70 million. Oh, I didn't say you're kind. I said, man, 70 million. Dabby, Yanka 70 million. We'll be on what? Moka 70%. 70%. Oh, sir. Eh? And I will say 70% now. Yeah, 70%. Yes, sure. 70%. So, what you say? Well, Tamana. You can't a month for can say it. You bet me at on 6,000 and I say 5,000. And what dear your crowd be kind. Me draw and yachum. But yan check say, Saturday my car say bet me at on 6,000, not dollar and yes saying 14 plus. Yeah, 14, 17 plus. And yes, 17. Oh, me ask say you share this. Oh, me bisa kwa. Ono obekasa ne mic ni e wo na mic. Say you 14, say you 15, say you 16. And then I say 10.25. Na 10.25 na sa tam no. Ye koko akuyafo de me sabe ye tu koko ni mu a na eye kakraka. Ebeboa me. Kwasi ebeboa me papa. What am I saying? Na a fan baby no say ya mama 70%. No ma me kotona me so me de dwen ho. Me pato so what I say because me ya me dan bi wo boako. Say me no kanta me ya me dan bi wo boako. Edan no obuakufo tie me asema me ka buakufo tie me. Me koto iron rod. That time friends say time na dollar was no. Me to kwese me to say me to 9,000. And let me say Kotobia me turn 7,000. Me try to be a tie me. Me ba so what you say. Kwasi fuwa na me di guma fuwo so. Na me turn the same. And na me turn the same. And that's what to see. I have me tea hey. Me ba so what you say. And that's what it. So hu. It no ba bi wo ho a. And rechi fertilizer bi a and now we are asase hene. Me Kotobi me na me turn 500 and reach me koto say 380 but say dollar no cost no
amanu manso dollar le kɔ no amanu manso ɛdɛn akɔfam so dem che yeti wan kase yeto ma we mu na amanfo kra wa ma ne kase friends sika mu de mani fie no se si dollar ne kɔfam no kwasi dollar ne kɔfam amanu ma o de sika no ba o de ba be ye no ma so ɛdɛn akɔfam kwasi sam bo aka cha be sabe bo mba so wa hu de meche no enti no me de dollar na akɔfam na ama ya betra ha kan say dollar na akɔfam no ma mepo ye si abo no say amafo de toto Côte d'Ivoire for si Côte d'Ivoire for nto omu kokum enti o me de ba na ye behu se de no ba be si akɔ enti o de dollar na anya akɔfam no tama na ye ka say omu fanko 6000 no na satam na dollar no wosoro so we me say because koko ni ton cedis kwasi ye ton dollars na dollar na tiaba fom so hu enti wo ya de den sana wo say disadvantage a ewo mu no say dollar no atiaba fom but dollar no so tiba fom no kwasi no man so atete ama yen kwakwakuafo wo na me che na ba no so body homode wo kwasi ekwan bi so me kwasi me am wo fa ase am de no call university wo o so ko Cape Coast me wa fra me nan say sika ya de ko abansa yi ama no o ye first year ayi ni bi ana me boa ya wo yi sika ama no mo fa se ba ko do so ko ayi nursing training o se o ma arrears 6 months abetom gbonmuran ti aba we de mo de ba wo bo no de enya sam ketoa me mfa ho se wo be si afa no bia se wo fa ne se yenya kase yakase 6000 no wo se ya maku afo 6000 yo bo wasem bra media na du ba bia se timamufo ni bi ana me ma me bi ote your friend say esakurum me papa bi ote abobo ya me ma me bi a ono sabi ni school work from no kase abansi no say kinya 6000 na bi onu dollar terms on tiasia me ni problem no be obi wo ho a onim enso no wa seda say oka because of politics so dem janu kwasi me dem yokoko kwani ni bio me yokoko kwani ni me take more than 2 tons me take more than 2 tons so dem janu me tomato me kati maga say e ko be 3 tons it say everyone say ye to koko mu a eboa me but e kwa bi so no si ye to koko mu na is ye beto to ye dia inflation a ni ye ka inflation is say ade beche wo ba wakoto make ade beche 1 cedi na ko 2 cedis na ye say no ma ehurihuri ba se si ye timu no ma ehurihuri ba se no ma so akura so watse kwasi ya to aba che o na ntetu ne started to aba but me shebu ameti hai me hu ni ba bia se apen bia ba ema wo betete no ma so watete se de dwomama ban asi ayi me ba to so ati ase anka anya hwe kura no nka no ma no ebetimi ebegira ba bia gina ba se so tete hwihwihwi se masa me nua ba ko ya kwakoto kwasitie korora inji na nsenya me kwakoto me dia to taxi mu 20000 but enu echi okoye ne die no ahead 17000 eso what say 3000 so enti say no man the body sa no man o say hase no we don't come say ke say to koko madu 7000 we say come start ehurihuri no ma so we meche enti kwasi koko ntumu na aba no me gidi say ebimu enye omude but yensan efanko say no man ne ye tutututum no ye tutum sa de asitie na no ba kura ya tetete so we meche because yen wo say ye wura don mama be kan say mi say senka dollar no kranka ebetu anka ba bia du no enjira ho a because senka say etiba dube say 7 mo ha 7 cities mo ha enka kokko kranka je say wote so samebo aka teme samebo ayampa ese ka otiso ekwa ni kranka be ya do ma bia wo ho enti media kakra me kan say obi asem o kan yo say yo si Anthony 6000 yo Anthony 7000 dollar ena ye koton no ye Anthony cedis kwasi enti me dia ba bia no akuafo mo bi ensom
to me no me madwen no yensom na no man a akọ for mama ye no yensom because now ukwa kogu wafuo so a ukwa kogu wafuo so a me minim said ye na me to kofo gallon no me kwa kogu mafuo so a na me to ne ma minim said ye na me si to no enne minim said ye me si ye den eto no so na me che no anya hwe kura me fibua ko ba ha na me tua 20 cities ene me tua say enya 15 cities enti aban no bo ne ho mode wo kwan bi so na me che no ye kokọ akuafo sabi ekosoro ma ye pe but all you say na ye to no man so a na ye bre so na me che because na eno ma no tutua na ye tutum no tutua na ye tutum what wanya kokọ sika ne kakraka na de chi bia wokoto ade na atum a sam wow so na me che no enti kwasi koko na yama ye 70% no me de me kire me nuanu akuafo se mo ma ye nsom because si anoma eso atete akofom abana di ne bo hyeso Kwamna ine ya mama ntio mama nka say the biggest scam abaga na mamuyum eye NDC mamuyi with cocoa price the biggest scam ni ye wo mu sisi ya de ekomu enya no cross NDC ye campaign wo mo di 70% ena ye campaign 65 6,500 to 7,000 and president the Bible about the car percentage and no be car but ni atoaba na wie yeah sure yes ye kwa campaign ye toaba no NDC campaign wo mo ye ne say esese ye tokoko aban na bokuafo tirimodin kura ne ye 6,500 65 million to 70 million bank percentage asem who judge them based on your kind. Oh sure, okay. We judge them based on their promise. Now your what shall yes and the money pay then etwa ba mayen. Na me enye me wanwa pi because you wura John Dramani Mahama ka kire yen say ye yama nwasema nya do kronkwa na ye ka ye dem toro efra no kore se ne be ye be da nipa bi adwen amana be di yaki. So that is the biggest scam and abaswe. Mami misi should be say Opia Gogo say ya as at 1st July, 1st August, up to date, tonnage per price, world market price, 7,397. Ubeti me checking say ya. It is never true say ya 7,200. Ya barrier of person was come Ghana for we are yen chrono ban this if wa bano. Abase ye bebono ene ye pay bibi di chire mu. Obia okura Android phone bia almost say your world market price. $7,395. It is not 7,200. Google say ya say CD to dollar you say 10.52. Omuya calculation omo 10.25. Yeah. This is the pure chrono. Until because the biggest scam. And ababedu so where it cost because there was scammers they are in charge of governance now. Inti NDC oh minim bobo but minim say omo board defense ne boy ya papa for the past 1 month Cocoa board and then the Cocoa board abeye the spokesperson for NDC government come website omakoye ayibia to her and what to say about cocoa so nipa no classical second kro ni muso because we no cocoa da send nipa wo hu cocoa as a flower and he has the gut. He is not even ashamed to deceive farmers. Say, I want to say, yes, you better cocoa boaso. And then the corona says, when you know, a big shame to cocoa board. Me who I fear you better cocoa mu a cocoa board as an institution. Or mu use a platform to promote the agenda of the government. This a few weeks. Where they are the biggest scam. Ye chire ento asumu because defense ne boy ya NDC shebo o man fa dollar na she Ghana for bo o man fa percentage na she Ghana for bo o mo say akufu ado aban ewie kokko kuyafo na nka ni tirimu nye den kura ni tirimu den sanko peso owie kuyafo kura wo mo 65 million OCDs na nka the maximum should be 70 million wey ya ye nua panyini Erikopoku current minister honorable of agric
ehia kuafo kasem we ansa na yewura 240 ko hia kuafo ansa na woka no parliament nti se NPP to koko mu ko 6500 mibisa anka ombete so anka this say you omba bete so ana. You see it, this politics of hypocrisy, this politics of deceit adopted by NDC eyenuguyase first class afei de ye chirechiremu bebre ye di we kwasu ha ye di we asem ya chiremu ekosi so na yi nyina ne se mu hyekuyafo obo se mu ba mu beto koko the least 65 million OCDs. Then say ya yewura mahama eba adwabo so elo obeka se obema kuyafo 70%. Eno enye no NDC for the campaign no almost cocoa as a so cocoa kuyafo nya 65 million OCDs per bag. Enu da kuyafo twen enu da ye nyina ya twen afi ye di chirechiremu e da ba ya scholarship bi e da cocoa no cocoa no wan na di cocoa no bagana. This man spray ababa na de baye enye president kofo MPP ababa na de baye sabna ni to cocoa entuyaka. All this intervention in the cocoa industry no ababa na de baye enye MPP ababa na de baye, even including rehabilitation of cocoa farms. And this by rehabilitation of moto aso ana o mato aso e dey no ma ye wo ho we nyina na me say NDC abant me surprise me da because of asema yewura John Dramani Mahama kaye say ye ya manga ye nka no kore na mum ye den toro se ne be ye be da nipa bi adwen so enu sakwanya no na NDC fu anya say ye be da Ghana fo inti die nchirechirebo ayeka ni nyina ento asumu enye no kura say world market price eye 7200 eye 7397 obi okura phone bia check no kan check kwabramu sasa ba be kamebua. Go to website, find out cedi to dollar say ya edasen eda 10 cedis 52 pesos omo ye calculation omo de 10 cedis 25 pesos ade ni yati bi afri so ni yi bi afri mu koko ayatu mu no from 3100 to 3228 no eye 4.5% increment obi afara you know on ka chira me boa. That is the change in the percentage ni abaro no from 3100 to 3228. Find the percentage change. The difference is only 128 cedis. Find the percentage. A 4.15% near and this year bang Ediamagana Kuyafon. Ya tukoko mu 4.15%. Until and I say when the Kokuyala story. Eye Kokuyala story. Messi will be o crack calculated. Ya bini mikura percentage monsieur di P3 and also da bitrim. Monsieur percentage is P3. Me kaipa wo percentage no a cocoa no ye ska abeka ho eye 128 divide 128 by 3100 multiply by 100 you get 4.15% near NDC abai scammers near the ababa beda cocoa kuafo no afei de ye be chirechire mu and I say ye chirechire mu a enkosi aga ni etie ni se NDC fu abakro no bo NDC fu abakro no bo o ma fa 70% and ye campaign wo Ghana mamu ha o ma fa dollar and ye campaign wo Ghana mamu ha o ma fa nti se na bibisa se Donaldo tukoko no ko 65 million no mo share ho bo no a nti NDC anka on bete so aba 32 million no ana when yina ekire ekwanya ye fa so eda dankrofo memu na me platform bia me nyaye prior to a discussion me kire me papa no me nana no me wo fam akuyafo se ema obia mfanani into increment e ba because let me say there is no way ya increment no be do 4000. How did you arrive at 4.8% now? 128 divided by 3100
multiply by 100 you get 4.15 my yes calculation in dada minimum inti cocoa the area to mu 4.15%. Obi okura calculator bia simple calculator makona calculator timibo checking out here 4.15% and this year bind abetu cocoa mu enye 70% bia babia enye 70% because almost share boss say ombema is 65 million to 70 million and omaba afei ni yebeye acrobatic na ye chire mu and ehun konta million ma bresa jump from one radio station one TV station over 1 month ni o ma ya ma ya scam me ne cocoa board akase kogu ni honu ase nkrofo ati officer ye nim se ye si do ya ko fa se kan ye koduro bi afu mu what say ye beti cocoa afu yo so but percentage now ye no why 3,100 3,100 no any the original the old da ho price da ho saying ye dia be kan aban dia call 5,000 dabi ye kan pay bag I don't know ye kan pay bag nti 3,100 bag ya 7 na make koko kwenu no ko ka ton wa nobody cares about ton o ton koko bag ko nya bag ba ko nya sen Oton 1 kilo obenya sen. And here cocoa tonnage. How many cocoa farmers even get a ton? Okay. Inti a bag who has 70 yeka. Almost so can bag say 65 million per bag. Yes, I don't know Omanka tonnage. Omanka inti the Omanka in Omoka de bri a month will be any so. The ye can say, and this year buying, and yes serious, no take it for. One for buoma kuyafo na enye me wanwa because the current chief executive of cocoa board who cocoa say flower because when him say e kwanya fa so dua cocoa he doesn't know. She live in Accra, they see cocoa as flowers, they plant cocoa in their yard as flowers, not as a crop. Into wonim kwanya man for fa so bre eye cocoa ajuba wonim enti abai ni nya scamming no scamming kuyafo no na dio mu deserve one farmer na me can apart from ene all the previous year ma babia mekobia e ka kukwasade am ka kire me papa do me no ofa mo se e ma mo mfamo ni ntu NDC aban so obetu kuku mu amakuyafo adi you will be scam. In fact me kai say there is no way you are buying betimi atu koko mo na duru 4,000. I said it on various platforms. Abam. And pay me papa ba ko frame wo phone so was kwabla mi tie wo ka say enu 4,000 am say yes. I know because you know mo kan nyina na ye ntro na no mutwa. No mpese o mugu abanani mase. MPP aban ho se ne be ya ne ho nya kono emakuyafo eno mo ye ya ne to amanfo asum. Nti omo de omba obemakuyafo adi yie. Ende kokani eketia ene kokuyafo omo ma ye be mo scholarship. Cocoa scholarship has been there until free SHS. Cocoa scholarship has been there for cocoa farmers until free SHS buy. Inti enye new thing na eba ena ye be ma fertilizer na be say me akasa me ofani fertilizer buy me ko anyina brem more than 5,000 me nya cap ba kokora cocoa me subu cocoa fu ni bi one cap ye cha ye selectivity ye hu ani ma wo be ye de ye bi me me de MPP colors de baby abina bi MPP boja e from ani mu me wo fa shabu che cocoa fertilizer me ko e be ye dey no nu popeso ma bia ni petifu apre ama ya ma mi bi cocoa do de se ma mo bi da wa na de ma me ye tire se me se wo ma mi cocoa bi wa ma mi fertilizer but adro no one lord ma mi o eyo no so na eche wodu akasa hu se no wo fa si hia bi me bre nti wodu ne dia wakogie no e no ma mi bi le ko se ne sa de nti na mi dia cocoa mo wo fa sha bu ko yo nya bi na me de me ko ayese ye ma me etiesi mi nya bi da mo ba etiesi mi nya bi da se ne awia ye no na me fie so ye so you see it enti adie ni se eye NDC propaganda na nyamia yadom they have been exposed when you campaign on propaganda when propaganda is your tool say we you soon throw
at the back power, you will be exposed by the realities. Inti NDC intro muchaye se nanadun MPP abai ne ekum kuyafo ewie kuyafo MP koko kuyafo yie na omum no mbeba koko kuyafo abedi yie no enne yemfa mountain yemi se koko kuyafo say are they satisfied with the price obia de ne sabuniti says scammers abakrum NDC government now is a scammer me offer kwakusha buka hubi kola muzame dase Yes, sir. Well, my man, Chiampo, Mamma Chiame, MC, Namenchiame, MP, Papa, Ura, Kofi Bentafu, Namenchia, Honorable Polyvan Sedu, Namenchia, NDC Funina. Quasi, said on your His Excellency. Aquasi, yes, scammers here, Yakron for. Yet, yes, here, pa say, yes, scammers. So, let me tell you. Bakwasi. Ma men kanu kura ewo wiase kwasi tama ye ba power no musa we menene te ha e ma wo ka kire me se ti kwaku uji se patura modi ye politics sesi ya no mo ba mbetimi ateso wo na obi sa mi o mi bisa o ene ya teso ana ya anteso ya teso mi ka kire se tie ma mi ka kire se tama no mo wo power no kwasi yes koku na dollar yes say and so dollar yes say asma kan baby said case lot of force no na ka tell say e ma yem fa dollar je bi na yakoto na brochire wa ye ti cedis na ba and the one so koto mo yan brochire mo to bache kwa na ye ti cedis na wo be nani a wo je ska bebre kwasi ma be ka tell say wo tatam no say na dollar ni 17 cedis a na wodi koko ni kwa brochira na ukodi sika na wodi 17 cedis no eba Ghana na sabi ya tomi koko ya tomi koko ema wakodi dollar bebrebe na wodi aba sasa uzo mi cedis bebrebe me bua ka je me se be bua me tell so de me tell no ma tira ha ka tell se me ye koko kuya ni bi me nje wusi obi ya den a media be koko kuya ni bi but me pese be katire musa mauti asese media se koko president bi ankosoro na ya tete me no oba so oba me a mani je because si mami sika edan ma sebe me fa je sumuye na so me de be kwa to ade so we media me tia no e bia na me ka kire se more time makota young road 9,000 and now makoto the 7,000 misika 2,000 for sona abaso amame anu ntina mo de koko no bono ko gina dabi se no anu de gina so ema bi se ekoton ye no na sabe se ene ukọ se koko price ankosoro because of dollar na kwasi se usu ukọ abroche na ukoto ade a se dollar no abroche se ye ntonsi ye nkoto ade sidi wo ho dabi ba usu ukoto ade wo ho na wo de ba ene se dollar da kofom ti no usu be kofom ama me bua ka tira me se me bua ni tiopa ene krofo akofa no ma ho ene nipa ebi mu nipa bonia ekese si aka no ma po nkeso atete ekeye dai fuwe yakoto crude oil no yakoto no abroche no ene dollar ne yakoto mi bi se akwasika ene dollar ne ko fom no dollar ne ko fom no kasagu mike ni mi kacho dollar ne ko fom no yakoto ba yatifu wane so mi bi se yatifu wane so yatisu na mi kokoto mi koko na no so mi koto the dollar na se dollar ne nko soro a na se mi so ye ba na se ya ma mi koko sika bia mi so ya e ma mi 70% wo be se chi na ye ka je se NDC fo ejesi a ye tutu no mum na dollar ne nko soro se ye na nko soro no dollar ne ko do 70 80 ni e ba ma mi koko sika be 6,000 na mi koto ade chi atum sebi anwa ye nuanum kura di chibo float edem ha yare meni musa kwa nate ya 2002 1002 titi skalo
12 million and they lose 6 million. And you dollar ba ku pay ya. No correct. Enti me dey be can say, mu say, see ya kromfo, see ya kromfo, ya tete no maso. Ya tete no maso. Na koko bo no so ya tum. Oh, and I said so dollar. Iti koko bo ya tum. Ya tum. Ya di aka ho no de me pe. Me koko ku ya di bi. Me pepper because say ya tumo ko 6,000. And I be got iron rod 9,000. Abla me turn 7,000 says here. E ka say, huh? Me di cocoa one bag. Me di cocoa one bag. Ako. Me va say ya bato ya turn me cocoa 5,000. Now your rod. Ya tesu amame. Ayo jis. Ya tesu amame. Sika ya di do. Ene ya tum. And then cocoa ya to fertilizer ya te so mama because me to adia ba ko and ya ba we ya da roma me ba ko university first year ya say you be cook ya give me sika mama me sika obi ko tu ya ya say ya mama me wo fa se ewo nursing training 6 months arrears ya mama masa me pe we na me beto kwa me ko enti musa pache me say me to be ko mu man nkosoro enti me ko to man pipi na me fribu akọ ba ha me 15 cedis me ko 20 cedis musa me say abai we just say na mo betimi aye say na se si ananura ebi mu ho mo ka say ma bibi woni ma sama oka o se ya tubu sama ka tuamu a ya ntoto hwimu asi yetisi atukoko mu ba na no master ti hurihuri si atukoko mu ba yetubu samu pe mu a so eticha ni yetu mu pe mu a yentu hwi mu ndi on ye agira saa no krampo na sabi ye ri ba ya akope but agira na no ma yantutu mu ope o ka je say ye tie free school and then yeso ye di aba wo ba ko first year students papa ni sebo so ba ko university a first year no usika na obekwa kotua na yebeji wade ama and then ye yama ye cause ye university ye ne so ye bi mami ka fertilizer me koto gu mafu ase se si amodi am say ye free so na ye te Ghana na se me koto na na to time me koto 500 and then under verse John Mahama me koto 380 cedis iti yaba momra na mo betum na mo munkuyai na mo manu manu ehurihuri na aditia bia ya to petrol akati des bia to abakra mo to petrol ene petrol ko fili asai kwasi ko filia na utanka ema utu aka krabi that on the jonim ni say ya tete no maso ba ni kokko ankosoro kura na okwa onkoto ade abode memu de oye AAK ha odua kokko papa me peda me ka kira mo de kokko farmers a wo Ghana ha abani yo to di wanye hone ndi ni ye bra abani yo to di we sisi mu bebre aboko bag biala abani boton wa bochi oya sika 9,800 oya Ghana sika da no mu 98 million Ghana cedis one bag there's a 98 million cedis Ghana is a share kokko board in there oida abano oche de miska bi mu abasa so che ma abasa na ono wa afakul na the kokko farmer no wa ma na ebie na mo ma bani yo to be on the west in Italy ono wa afa ebie na wa ma kokko farmer e ko the boy eti kokko ba di bia la oida wotonen en ko oida aban o ma kokko farmer 65 million Ghana cedis 65 million Ghana cedis instead of my 65 million Ghana cedis I buy one cocoa farmer or 30 million and that's extra 3,000 Ghana cedis. Liberty FM. 65 and one 30 million. If you win there, a bunny do in there. Usika MPP Aban Wafa or your bag Biala Botonibia, Usika 35 million. We go to President Gufado, Union Baumia, and the MPP Aban, what was the one chain. No better be a canono. Munya kasa. Kora Musa kasa. Yo. Bidu ya Kayaso. Ya tete no amaso. Ni atia de say.
wo fa shabuti ha ya tete ni oma so ya tete ni oma se de ni oma na ya te so obe so obebo bar ko guja mpajo ayo me pa obega say ya te awa so ya te emo so ya te iron rod so cement o ma Ghana mamu enye emo ni anwa Ghana mamu yo no enye emo nu anwa enye emo ni anwa Ghana mamu yo enye ni emo ni anwa enye ni emo ni anwa ye kasa tire kokko yafo se MPP abambo onkora no no ye misa se ye the dollars asam ye koka kire won wana emra na atu forcing woni we ye nia eriko pokumu omuni kokko yafo kasa no what is say ye bo dollar bi din dollar ye ni wo kurodu ya yimu ye ni dollar wo kurodu ya yimu ye ni dollar wo kurodu ya yimu now say enye hohwie e na ban we dia hwebra mo bre oh more especially me say minim bobo but team bia bobo wo defense nya woje go kentema na this defense idie omoto hwie ye to hwie enti ye di bibia betumi ayaka Jesus say ya nkoda ya wo say ya refund o school fees ama school fees na yesen yesen school fees no yesen two cities school amade na o ma me kasa school fees yesen ya refund o school koda no university no yesen catching me student ya wanya even more than 2,500 compared to a Kayabo secondary school akoda ho enti we nyina gise obia gise scammers ene betimi age sanwoma we yadie bo se na mo hye no awofo anya sika nkotua school fees no amo ma anka o refund anka we de ya refund enti de anya sika nkotua school fees a wantimi anko school no abanye tua ba no ana abai hye ne se wo ko school ya school no so ayeko no eya abai suku say abai no wo good way that could have instructed the universities and tertiary institutions nkwada no maboji wo school fees mo prepare be fabra me sani e be ya obi bia wanya admission obetimi akọ school mini a onya admission na wanya sika nkotua school fees na ni the game changer ya lunch a yentimi amfa nipa ba kumpo adwuma ya lunch ya lunch wo say ya lunch offer mengu woni masi me offer mengu woni masi ya like 24-hour economy without employing a single soul in Ghana anya na buzitano ala go stand up on the director general these are the scammers in the system parliament na question bono president akasa kwa 24-hour economy without employing a single soul in Ghana. Yes, say scammers are in charge now. Scammers, and they in charge. Ya tete no maso. Nti die ye kan ya tete bo fruit so. Ya tete toba so. Ya tete amoso. And okudi ani no. Okoto wacha dewa. Tia de say. Okoto wacha dewa so say. Ye di koko bad bako amamu 65 million OCDs. Adia koche ya yes ye di 120 ACDs. And ye di amamu. Again, yes, scammer. Ya tete ya road so ya tete anwa so. Ya tete no ma so. Ya tete no ma so. This is what track record say obe ya Ghana for. And this is what track record so omo ba. Ghana for no ya yen. Ye fa adumayefo ye nwia mo. Ya ma o appointment letter. Obi ya aduma mfie mienu. Obi ya afe baako. Ekoba ya yesi yetua bosomo miensa. Nkaye no. Ya fadi senya kromfo a ababe na ewia no kromfo ababe kromfo tipatro so kromfo yes o tipatro so no obewia what tipatro so na what the tuo ato so say $1 1 liter bia utua 1 cedi inti wuto ikosendi henderson momo na otua sen mo na mo se ma meto mo se MPP abanya COVID call that so the COVID and ye kromfo mo de ba meto COVID but mo that so the nti mo ye dey you are even more than armed robbers. All right, Kola Musa Medasi Kwabla Musa o mic na maye free nti jai kasa munjai kasa mayi mo mic na free Kwabla Musa obia mic off na Kwabla Musa John Dramani Mahama
Also, President John Dramani Mahama has officially launched the government's flagship 24-hour economy and accelerated export development program, describing it as national reset and a bold strategy to revive Ghana's economy through round-the-clock productivity and expanded export capacity. Anything His Excellency John Dramani Mahama and our launch 24-hour economy. The mom says, "I'm in catch up. So we will be a bet here. We bet now. She say, you know, we bet we are. We bet me at the code no aqua to betway.com. Han other quarter one ma and one no. A man for every quack of our bet or code no. Now we for code no so na say we mu try a bemudia. We benya 4% of a year sika. Tiwe de eye so be show code now so betwa wie no na wo de akwakotum na amanfo so apeke na wo monso so atwa bie ndi for code no koto obi abetumi ednani akere won na wo ne man bo no so eyefo Ubewuromu ewo mpamam se na mekache ono Can Royal Filling Station obefra omo 0543005848 Bills Microcredit ya say ye de ne ehia ene wo Ghana card Bills ose ne ehia ene wo Ghana card ye ehia collateral ye ehia deposit ye ehia susu dabi ni ehia ene wo Ghana card odaye so no will make it happen for you and untifra ye 0596920833 and 0302200390 Bills Microcredit yasinya ehia ene wo Ghana card and untifra Ghana card na bra yaso ye na wo bagiska kokoshe wadwom ye pensupanom and untimake can for density natural mineral water at the amount ubehunu yaso ye ewo eye number 27 New Ridge Tanosumen Road ehwa ene yewo yensuo no eye kama enti ko pensuo anoma eno ana se wabadwa so ene wo se wo pe density natural mineral water obi ade nsuo bi basa to bi no ma mentor wo de insist on the right one eno ene density natural mineral water yewo 500mm sachet ene yewo 19.5 liter bottles on ebi didwumade bia wo de be hia nsuo wase no eno ene density fra yen 0596604743 and 0208466256 anapay kulnu Ghana abadwaso ombaye omde no waso ede aba eno ene araba bazen tablet ena afei Mr. Q araba bazen esiesi emano eye kama moase echi na moye wese saranso ena woni be ma di ehemu a wote ya wodwo nso so wote ya oba woni be ma edi ehemu a wonti de wode ma wonsanka araba bazen tablet be ma waye mere wonpaso wonsu agina wontumi ma oba enfafo woni oba di ehemu wode bo ania no wajamu wode ene Mr. Q ubetimi akọ eye bia ye to wonsa ebeke woso pe kununga na fo adrono Mr. K and araba bazen tablet araba bazen esisi ma Mr. K esisi mema fre 0504 906 665 0545 906 665 kwakusha agbose menya ntem na me ye ntem na je say yes sorry anesa yes sorry nso na me ka o say teleso essay enka na auto a data bundle 400 Ghana cedis and near 190 gig and ne ubeto same 400 Ghana cedis but you 250 gig and it does not expire. That's what I will say. Thank you to Sam George, the Minister for Communications. Why are the pa now ubeyanas obe dial a star 700 hash and a star 530 hash. Now Saranso and now open school part of Banakwa, the Dutch baby, you never opening part. You never found it pum, ama niema kuya, and no any smart effort college. Schoolie, ewo aye soma ekrum. Bia enkana Grace Preparatory School ewono. Ye jim ofra from crèche ekwakusi aye class 4. Ni obana kwa tron so hena wa fili opeso trot foforo no. Ubetumi edna ko smart effort college. Fresh school mpani for ewo 0245191829. Ana 0 lounge. Womo so ebie womo epono anapeya. Womo etwen se premo eto ya afu na cities. So opese ye de brewa ubetumi afre number si ye de bebrew. So ba on so ubetumi afre ye be reserve bi e de amount 0538448140 and 0555150798. Intana pay yentio 0536304072 and 0322. Maminti on so wadwenchi na pay ewa hase. Hello, good morning. Good morning. Yes, I'm Pacho Udini Wasem. Yo, Adam ani kojo kuro mileku. Adam akasa mitio.
Yo, mami na obaja for no so ase. Na men kan kire e say ya won ya botara kana. Radio no ye ina ni etie. Na na mi kan say. Me say mi buse say obesa 2 months na fe na ko ne we ya na. Anu ne mebi se kwaku sha bi. Ye bedidi. Ene jan kontom renkwan. Ya me hu ya mabawate Adam ni ko jokulo mi ko. Right, Medasi Adama and one so dear 0536304072 0322296342. Good morning. Fine morning. Me pacha udini wasem why? Today man kwasikrum. Kas Na den na MPP ni Liberty FM man kwa na wakabi. Ebi guguguro na mo ye na de be nyomo ni ba ya be wi ni. E den so life no ni den so ni akosisem wo. Tom kaka fi ma ta so yo ye de wasi bi tam chewo ko ye ma pani wa buya kwasi ya pap ni tia me kana sa what na mi tia fi ka so ko 755 million anya ni ade dollar na be yi a kire se dollar ye tam chewo bi yes sir me ya men kwa dia so e kristo ni pa dia ma me nya fi afrisika won fi sika nka ho won fa nka ho dia Medasi, Yame Insha 0536304072 0322296342. Hello, good morning. Hi, morning. Me pacha udini wasem. Mpacho kasa mitio. Mpacho kwa kusema ndio ndiye amasuni nyekama. Kwa hivyo yeye ndameni tipini sonkasa so baby ya ostation. And now customer to tell me after 2024. Now if glassy cook mass and 50, 60 and not 60 cities. Customer to tell me now. And also also on can that's it. Meso medasi. 0536304072 0322296342. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacha udini wase boy. Bobo Duma mkasa fani. Alright, Bobo Duma kasa. Yes, papa ko kucha ebu. Yes, na Bebe, or can you be Canada? Only to when you or no Canadian. I don't. And you've been a photo, yes, a panel or more for 10 million. And you've been a show. Wow, about the show, Bona, say, Abu Abba was a Uber Traha by African American, my application. Last year, the control, I can take in 100 Ghana TV. I feel it was my son for 100 Ghana TV. Also, I have a test video, say, African American. Who can I hold them for Adian? All right, Medasi. 0536 304072 0322296342. Good morning. Good morning. Me pacha udin ane wasem why? I have a Godwin Pacific at the way Galva. Yeah, or mine best with Damas. All right, yeah, that's it. And also with the hour the buy 0536 304072. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pacha udini wasem why? Pacho Barnabas ni akakuru. Barnabas kasa. Pacho abano wanyadi ekura Liberty FM. Maku ya kwede ya kuma akishi amwaye wanyadi. Medasi. Koko no ta tumbium. God medasi. Ono so ede no se aban nsan to koko do mu biem. Good morning. All right, want to me anyina so 0536 304072. Hello, good morning. Hello, good morning. Onye Radis Obekasawa. Good morning. Hey, the munyina obi aba pom sa. Good morning. Good morning. Me bacha udini wasemoy. Opani kasi tita naro ni bawo group. All right, me ntio. Yo opani ya dasini ajuma pa mabo. Onabo pokushabu. Yes, send bebe. Liberty FM. Ya na huna ni doson. Asa, yeah, NDC are buying from Ampany John Dramani Mahama Jai Ghana for. Ghana for you know, I may make Kasabi Bree, and then Mabunu, Naya being in an say, yeah, the Uber ship you near Yukia. And then it has one you will be. The man is here nine, the Niveka, Yavana, 1 years Libra, Ghana for a better to me actually. Hello, good morning. Hey, good morning. Good morning. Me pacha udini wasem. Pacho Major Paul. Major Paul kasa. Yo, Kayaso, ano pwede for your round, papa. After the Abamu, so Kajuma,
Kayaso no wa de gani na ko akatesta Liberty FM nya ne bo jina ba jina o yan ti so ena ya ti ti mo so amuni anwa ya ti so na enka akrajuma no ti krafo ana pay de e nya ya jawre wo nya ya hu ya yanka ya mo ani aye no ke ti ho ya ke kan ta bu nya bi ya politics pa Major Paul Medase, ma memfa ofofro wa da yemfa enko yenim. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Patrick say. Eyo, wudin ene wasem wa. Yo, ni ko ni fefi atoko. Kasa meet you. Mpa chok bebre. Program na wo ye no say, wo say ni otumasi wo nyakua ni a. Se the unlock who da mobro and who are in Prabuaberina one cuckoo more. But your money program should be without Mate. Intimamu wa mobro emoro dano as a wunyakuni. Good morning. Good morning, Mpacho Yudini wasem. Test Coli. Hey, Test Coli. Adam na unso e. Ano pa ni tia mi pele fo mo